Kubor nakaslem jong unong san hima. Kadon kajing ong bahaka sain perthai judon paralok ne nong shun ki bayai ne bat kajing kala ki wan kat kum kajing dawa jong kapor. Kani kajing ong kay sariem bah bat kay ga belaja kasai hima sima ha kani gejala. Kendiat brai menchwa katmak tien ga bashir khai kalami apdeng menteri rangba Conrad ke sangma baru presiden ke BJP ha Meghalaya uba Ernest Maury hadu ba menteri rangba ulai thu pajba bola lej ban ujor persya uba Ernest shadu ki he ke BJP ha Delhi nakaliang ke jong uba Conrad ken bangi dei kum para habanga race yakini ki issue corruption ngakhan kdauti yenoi loru ngakhan ni sorka ngakhan kren simet Conrad sangma usim penban ya kerteng ke jonga bat uda ong ruba armut ki MLA kidon batu nakaliang joku bat kendai po person kidon kinong prekam jong kesen ke jogi kiba ya menjur batu ban wen no yang nakani suki ngadu menu mo ula long spokesperson jong ka BJP ladu menu kene ka MPP kalaya match no bat ka BJP kata kan kali bang abu ya usiam burung lese kadawi beringkong kalong ba kapelong yo siam jomi yo Conrad sama bangkren ni weekend team let's say breu ulai mangala race cibul di issue corruption let's say breu ula kun markli don chu dai ban om rashim no yang asimet kumtu handai nga om yu lada don shisha ulong ko shisha don kata ka jing mamsap unwan jamat ke bat ka proof ken ba ngamdam don kata ka mamsap handai ngai ipat ban ka por lada dai usiam dan di ukuran ru kikran di waipa nganom ong keten kilai i don ki ong ba nginom pot chu yaki kamtam kila keren persya yang aku presiden Yoba Ernest Maury nginom invite you uban ya keren ni ta lada kiwan kod bakam dom sisya kata ka bamsap bampong kot kenya piru bo jingkli ya ngan ai ke sebab sepi ngarang bo jingkli pi ato tadi ka bapau ka dur jong RTI tadi ne long lada kisem bakalong clean kamdon nampit namar bakal last meeting ke bagi syonggu kalau kami ikut kubor lomba in kot ya barok kino yalam jom kisen sai pertai Andre ya ke BJP nampak yo presiden BJP yo ya nga namar kum bapitip aga parti ke jongi the highest body kemudian ke state office mayor committee but ke state committee kaman ya kren yang parti nga siem kadai ka personal statement ke jongi marwai ngamtip laulai siem ne amba kita ki nong kikam jongi adu khandai persen banu ke siem lo ngamtip kum bapitip ni habro boy ke India ya ke parti on peniat do state presiden jom tu parti namar ko kumba pitip ke parti BJP ke parti ke head of partai mereka ngari India but ni don nak chong constitution ni don nak chong guideline kumno menteri ban rakyat parti sekat ni apa keliu ya ban penbe tak kemudian pun kata ki om yang saya no dan dia bencim isu lada kinong yalang jonga na po dari yung Bapa Ernest pi wat kren su ikini ki isu te narang apa kani ke suki kamdei ka ba kadai ka nong keti ka bangan syong ni sita handai hasisen ba ka parti kala ibit yang abon long ta nong yalam na kamta ka jimutoy pai ba nanom samja namar ba ka kam nam sapi kadai ka kanser yang jat benrio lada gimla men penduk jat kamuntoy ka sorkar kan lek ka sorkar kan wan handai ka kawan sorkar ka bandang petang kini kam sap kai sorkar budon haswa kai sorkar budon menta ladang ilong kumjuk te kamut kamjon jimutoy na su ba kadai ka por ka ba terpang ba nam ta ka zungi baya kadai kam sap itu ni hapan pendujai lem ta ka state ni kan nomki. And both the MLAs of the BJP have distanced themselves from the comments he has made. Both the MLAs have told me that they are in favor of Ernest Maury being removed as the president of the BJP. I've spoken to half the BJP leaders, more than half the BJP leaders in the BJP in Meghalaya unit. They all are in favor of ousting Ernest Maury. I've spoken to national leaders also, and they are also very upset with the way the president of the BJP has been handling the situation. The rest is up to the BJP, but I'm telling you the internal feelings of the party leaders and more importantly the legislatures of the BJP who are completely against the president, Mr. Ernest Maury. Hendrai hago hukum balapan mi asingi palai lapan bana bagi sarkar Meghalaya kala thong Yoba Ernest kum unong ai boy lani advisor jong menteri rangba holor ki kam ki jam ki beide bakatanat development of north eastern region ki kam junga kai perthai bat ki kam ri jing ri
kajing siu coba Ernest Kanlong kat kum kajing siu bola ai segitu ki babat ikikam sarkar haka kategori A bat kene kan trai kam dadu kesengi bu unshimti ya kam la ban kedo ba Ernest la penmi bon kijing kena bam sap bam ngem persya ya sarkar Meghalaya Democratic Alliance haka ba ke BJP ru kedon bentalang uneu president barangba ke BJP ha Meghalaya la ther teng ru yo Conrad Nagapor Shakapor Henry la kumba katu kat ni por benta uba Ernest la ni ke BJP kila pen thanda no e jing thalan ye sarkar MDA bat yo menteri rangba bat kane ke jing thanda kala pau shai hadin ba sarkar kala thung yo ba Ernest kum unang ai boj jong menteri rangba